Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas za ručak pripremam đuveć, nezaobilazno ljetno jelo bogatih boja, okusa i mirisa. Podjednako ga vole i ljubitelji mesa i oni kojima je draže povrće, pa je odličan izbor za sve ukuse. Od sastojaka trebamo ulje, luk, crvenu papriku, kao i zelenu, narezano bijelo pileće meso, grašak, mrkvu, paradajz i paradajz sos. Uz navedeno trebamo i rižu, toplu vodu, sol i papar. Ako ste prvi put na našem kanalu, besplatno se prijavite i odaberite zvonce kako bi bili na vrijeme obaviješteni o novim receptima. Prvo treba narezati sve namirnice. Ogulit ćemo luk i narezati na kockice. Opranu papriku narezat ćemo na trakice, prvo crvenu, a onda i zelenu. Mrkvu treba oguliti i odrezati joj rubove, pa narezati na kolutiće, a na mjestima gdje je jako velika, na polovice kolutića. Na kraju, oprani paradajz narezat ćemo na kockice. U većoj posudi treba zagrijati ulje, pa ubaciti narezani luk i uz miješanje dinstati na srednjoj vatri 10-ak minuta dok postane staklast. Zatim ćemo ubaciti meso i kratko ga prodinstati oko 5 minuta, pa onda dodati crvenu papriku kao i zelenu. Stalno ćemo miješati i dinstati 10-ak minuta. Prošlo je 10 minuta, pa ćemo ubaciti mrkvu, grašak i narezani paradajz, pa sve izmiješati i dinstati oko 5 minuta. Zatim treba uliti paradajz sos i dinstati nekoliko minuta. Dodajemo i rižu, pa ćemo dobro promiješati, te poklopiti i pustiti par minuta da krčka. Potom treba dodati dio vode i kuhati 10-ak minuta dok voda ne ispari. Kad voda ispari, ulit ćemo je ponovo, promiješati, pa poklopiti i kuhati još 10 minuta uz povremeno miješanje. Stigli smo pred kraj kuhanja, pa ćemo đuveć posoliti po ukusu, kao i po papriki. Ulit ću svu preostalu vodu do kraja i kuhati dok voda ne ispari. Gotovi đuveć ćemo završno promiješati i prije serviranja ostaviti 10-ak minuta da se malo prohladi. Ovako napravljen đuveć savršen je ljetni ručak, a ako ga napravite dovoljno, bit će odličan i za idući dan. Zato je, osim što je iznimno hranjiv i ukusan, vrlo praktičan kao jelo koje možete pripremiti za 2 dana i tako malo odmoriti od kuhanja dok traju ove vrućine. Ako vam se dopao ovaj recept, dajte nam like i zapratite nas, te nam napišite u komentaru svoje dojmove. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!